Bona kunikele ke wonke umuntu laba abakhona basebaningi ulamulelo wakhe nakuwona laba baba uwenza kokunikela ngeke wajani amen ba into engizoyicela kakhulu ukuthi ngibe namandla amakhulu ngalo msebenzi wokuthandaza ngithanda ukuthi futhi ngiyazidezile amandla elinawo ngiyacela ukuba nami ngibusise ngokonke lapho engenza khona izinto ziphumelele nabakithi abalele khona bakhanyise bonke njengoba ngiphisa abantu abagulayo baphile siphilise ukuthi abantu abawufika uNkulunkulu baphile bonke abawobathinta ngesandla uNkulunkulu bashiya unyazo phezulu baphilise ukhezo lonabuzana lomoto libazi wena usebenzisa noma teaspoon mawukhelela abantu sizovula lamanzi hayi nini mfana ugijima la sasebenza gijimani le amanzi iphiwa mfathi abusisi athandazela abuya khona enkosini ngiyazi leso umsebenzi usungavala baba lapha ke lamanzi uyabathelela abantu angapheli uyabathelela abantu abagulako abantu kebanezifo ezihlobo eziningi emhlabeni amen mawubathelela lamanzi mina nje ngimahlala ekhaya ngoba ngithe nami sokwesixoxe ngoba nami umuntu osebenza lo msebenzi wakho lapha nje ekhaya kuyagcwala bayageza benza ukuthi ahlala khona amabhakede ama-20 ama-5 liter ama-20 liter hamba abantu bathelela amanzi abaphuza lokwenza imanga ngalamanzi uwavele uzenze ukwenza ngaphe kwale ayiba uyabuza amanzi yabathelela abantu bayabhava bayaphalaza ngawo bayachatha ngawo benza yonke into abanechitho ngokusebenzisa lamanzi baphile amafutha uyafumathenga mhlawumbe emaningi le-crate bathela lapha oyoraba nje lapha kuhlunkhona uyawaphila ngokushebe wabusa amafutha namanzi okunye sekuyalandela iy'ntambo-ke ziyalandela kukhona iy'ntambo-ke sizenzayo iy'ntambo zasey'bhedlela kuba ney'ntambo kanje abangabathola abantwana bayayithola ngalezi intambo ye-50 rand sibiza nge-50 rand intambo bese kusho ukuthi njengoba ngidinga ukuthi ibe khona entweni enzenzayo ngingayithola ya ngoba ngifuna ngikwenzele nge-special ngoba manje lezi sezazi zinabantu bafuna nje ngikwenzele special ngicela ukuthi nje 40 rand okay badinga wona abantu abazokunikela ukusiza abantu ngiyabonga kakhulu ngosibusisa amen nensizwa lezo hamba nazo ngiyazi lensizwa isebenza la iphela awu ngihambe nalapha entabeni nasekhuleka nasemanzini ngiba nayo efike ibuyo endaweni Gracias.